DS Production. Gugmaong ko papasabot yan na ngatak na mintrasan ni paghatuna. Ikaw gudlatak pinakagusto nga ikaw latak hinigugmaong hatanan nga tanan bisan nino pa nga kababayin andiri ka nakpababayan mapupunan it pagkukulang ikaw itak gusto nga gusto ko makadayon ikaw tak gusto na makaupod akares yung mano kakuri ikaw ito ni gugmaon bisan ano pa man nga sitwasyon nagdiki ka kusog na takgugma bagayong tropical depression paghigugma ko diri na magbabago bisan ano man it matabo ikaw bunla it higugmaon paghigugma ko diri na magbabago bisan ano man it matabo ikaw bunla it higugmaon diri ko napapasagdan na mga tuka pa nga niya iba diri ko na dapat pa nakaraga ng paghigugma mo nakakaiba karawat ko diri masayon kung mawawara ka ako salamat hanhatag nga oras ngan ginhatag mo nga panahon kay ikaw itak gusto nga gusto ko makadayon ikaw tak gusto na makaupod akares yung mano kakuri ikaw ito ni gugmaon bisan ano pa man nga sitwasyon nagdiki ka kusog na takgugma bagayong tropical depression paghigugma ko diri na magbabago bisan ano man ikatabo ikaw bunla ihigugma paghigugma ko diri na magbabago bisan ano man ikatabo ikaw bunla ihigugma I know it wasn't easy ngan bisan damot paasingan bisan sugad galaksi kay hai mo naging happy ako waray makakapantay hai mo lak nagtuwayas ta kalagasta problema ko tingkad paghigugma ko diri na magbabago bisan ano man ikatabo problema ko tingkad paghigugma ko diri na magbabago bisan ano man ikatabo ikaw bunla it higugma paghigugma ko diri na magbabago bisan ano man ikatabo ikaw bunla it higugma paghigugma ko diri na magbabago bisan ano man ikatabo ikaw bunla it higugma ikaw bunla it higugmaon ko